Clear to le ngai thatu te zirtop ni chibai le vekule tun truma chuan nimin lama Central Way me football tournament chungchang te tin football thuleng te thlirangai thla khona in nei donang o soita kangin Central Way me football tournament lama final amol bok tur te chinfel anita nimina RG Stadium molpui inkhel munam taka semi final game masazoka am veng south le Bethlehem veng thlang te inkhela Bethlehem veng thlang lamin final anin pet kaya am veng south lam hi sikhat fain an ne RG Stadium molpui inkhel munam taka atira train team pani ten game munam tak an chop chuaka hun thrapo anin siam gun le goal kan humai lava minute somni pasarina ero Bethlehem veng thlang team tan an player poimo mohan bagan tan te po loin lanto kelal ramzawa chon mol velam sira du sakale papuete apum kol no gola thatakin bol hi achui luta sikhat fain atim hi ma ashoi pui zuita anne second half team pani te anin norton le zakzaka hun top lama am veng south lam hian an sipur an suta amai ro chu he goal hi offside wanga pomsak anni talava goal dang lubel zui talavin Bethlehem veng thlang lam hian ramzawa goal khung mang hian sikhat fain ne na an changa Komin Central Way me football tournament khel meka final anin pet kai zuita anne hein khela hian Bethlehem veng thlang player poimo lal ramzawa chu man of the match thlan anne semi final in khel no zoka dortlang le Republic veng te in machona Republic veng lam awan nei zoka an tanga he inelna tum khat lo champion to Republic veng hen dortlang he goal thum goal nin an ne RG Stadium molpui in khel munam taka goal kan huma khop maya in khel antran deu chautin minute som pahni naleka Republic veng team tan zirte ball cross thazet mai chu gola alu trepa luten thatakin alo ben chuasak ball per le thilal dan mo chang gola aron chui luta a team hi sikhat fain ma a hroi pui zui bok hemi nu hian team pahni te in norton a hmunama Indian Super League level thlenga khelte kan hmunuk bok goal dang ero kan mu bel mai lova second half minute somriat pathumna free kick matangin moi tak mai in Mizoram Police forward kelal rin puya wal puya chon Republic veng tana an goal ni na aron khonga olsam takin an chakdo ni te poin alang man ma se hun top lama durtlang lamin comeback an lan tira ben satang ron lut Matthew lan mangai zola chuan minute somriat pasarina goal moi big aron khonga a team sipur aron su then zuita anne hemi no ero goal dang alubel zuita mai lova Republic veng goal ni goal khatin an chakdo ni te poin alang man ma se hun pek bel minute som ko palina Isaac Vanmal soma unau pa Joseph Vanal hroya chuan minute som ko palina latak a train top corner a ball aron chui luta Delhi FC player hian an sipur aron sut zauta anne hun atop zoya extra time khel anne durtlang lam an van nei zui mai te point arin nom mana ma se hun top ma hret minute za somni palina he in khela van doi mai sidal hriat puya chuan Republic veng tan free kick ateng goal thabik aron chui luta goal thum goal ne ma an hruaina le an chakna goal ani zuita anne ti hian Republic veng hen goal thum goal nin ne na an changa final ro pui takin anin pet kai zui bok ti hian Central Way me football tournament kumina nei mega final in machun turte an hriat ta final inel na hi inrin ni tailam dar khat le chan ve hian nei ani don na Republic veng le Bethlehem veng thlang ten champion zok ni anin chuang Central Way me football tournament lamkal santa ila football thulenga lut vele donang o tuntrum chu Terry Onrian United team a mudana tanghian bultran don ta ila Terry Onri hi kan hriat theu angin Arsenal team tana hlo ting takalawin lan to kha ania tun hnaya ero United team aron fak ve zau mai Onri chuan mi zongjong in Manchester United hi tun hnaya chun an nui zatin an musit anibera chuti rolling kumnga chung khan final hi trumnga an khel theya trophy po an lo choi nual ani kha heti mek lai hen mitam takina anni aya thazoka an soi mek kalo khel to thin Arsenal team ero tun hnai kum thuma final voi khatma an khel lo thunga hei hi team pani te in thlau na chu anne United team hi soi sel thin view ma se final anin pet kai thei emema
Arsenal team hian hemi tang hian tran anlak angai anni pahni na nireng big lovin season tharnama chan trophy choi te poril ru tak taka nei to se ka du ti hin Thierry Henry chuan asoi Arsenal team ahmangai wang te po ati zok thei hialin arinom Cristiano Ronaldo point to thar aron nei vele ta Al Nassr team ta na khel me Cristiano Ronaldo chuan contract thar aziak mai to nin ni chang khan tarlan anni hemi chungchanga hian Al Nassr sporting director hero chan thu thar aron neya Cristiano Ronaldo nen contract po sei chungchanga anin biak mek thu le Al Nassr hian a career chu achun zom le ngei arin thu asoi hei mai ba ken hero chuan atir phat atang Cristiano Ronaldo kan rama aron kal hi alomom emema kan mat sopa po ani hi aro pui emema hetlap history athil poimo tak tak te po alo ti to bok Saudi Pro League ma ason zen turin ani hian ke apenin atho hlok leya chu tiang chu ani hian ati chunzom le zel karing ani tin asoi zui bok ni zanama khang Cristiano Ronaldo hian Al Hilal team somna ahnol thu tarlan alo ni towa Al Nassr lama hen kan mu chunzom arinom hetiang kara hen Chelsea lam point forward thar an nei don ti achiang chho zela ni zanama khan Victor Gyökeres chu an senglu theidon nia tarlan anne Portuguese news ten an tarlan dana Victor Gyökeres hi Chelsea lam hian an biak to ngei thu tarlan ania Sporting Lisbon lam po hian Chelsea Gyökeres manam poisa an the chuat chu an pom sak nai ni in alang bok hei mai ba ka Victor Gyökeres po hian Chelsea team project ta chu ayan meka adu da nanga thil akal theidon ani chuan Chelsea hi pan a hrelo nia tarlan ani to bok Gyökeres hi Chelsea lama kan mu thut arinom Arsenal lam point thu thar an nei chun zom sela Leroy Sané senglo turin theitop an chu tur thu tarlan ani vele ta Leroy Sané hi free transfer in adu ber club azom thei nai towa hemi wang hianin tun din muna du tu po anga hle Premier League attrain som tu anei no la Arsenal po adu tu zinga antel vele to anne Leroy Sané hian June thlatleng hian Allianz Arena hian contract aneya a contract a top role in Premier League lama te po kan mu arinom Karim Benzema po Saudi Pro League lama ate thachun zom zela I Saudi Pro League Al-Ittihad azom no trophy patni achoi towa kum liam ta kum sang ni somni pali somni panga season manzo ta ka po ni jang khan best player a thlan ania Saudi Pro League player thabera thlan anita tinani chu Karim Benzema hi kan hriat lan theu angkhanin season aman masak bera champion no moi a choi puya a season ni nairo an che thatok lo hemi wang hianin soisel tu po an tam ang reng khop maya season liamta ero Karim Benzema taktak kan mu chun zom leya kul takin atim hi a champion pui thei anni Mizo hen phu takin player of the season a thlan ani zui le tabok English Premier League club tena senglo tuma an hel na sat mai German defender Trazet mai Jonathan ta pon zang khan Bayern Munich lam chun angeta an senglo thu le an tlang zar tak thu an puang felta Jonathan ta hian Bayern Munich a hian kom sang ni somni pako thleng dai contract aziak ta anne Jonathan ta hi kan hriat angin Bayer Leverkusen hnotling taka trophy no moi te po lo choi pui to tu kha ania ma se contract an zir a hnola season liamta a zorol khan hetlap hi a chho san zoi bok tuna Bayern Munich lamin an senglo thu an puang chiang halta kum sang ni somni pakwa hun rei tak dai an hnena cham turin contract an zia pui zui ngalta anni Chelsea lam point ni zana makhan thu thar an neya striker thar an nei don ti a chiang ta Chelsea lam hian Fabrizio Romano atarlan dana Liam Delap chu an senglo tur thu tarlan ania contract an zia pui tur za thi tarlan lanilo ma se hun rei tak an hnena cham tura contract an zia pui tur thu tarlan anni Fabrizio Romano hetianga aron tarlan ta ka chun a chiang turangai ania Ipswich Town striker Trazet mai hi Chelsea lama kan mudon ta anni Liam Delap hi United lam point senglo an tum thu an lo sei towa ma se Delap hian UEFA Champions League khel phak tur tlap hi athlang ta jok anni Chelsea hian Delap mana hian pau million somthum an seng don ne tarlan ani bok Napoli lam point an team Italian Serie A no moi choi pui tu Antonio Conte chu contract har an je pui tur thu tarlan ani vele ta an president De Laurentiis suan Antonio Conte chu chuatir an tum lo thu le a hlopo ti pun mai an poi ti lo thu a soi chiang ta
season lai hol chawa hachon Antonio Conte le De Laurentiis te inkar hi athalo man khop maya hemi wanghen Conte po hi an chuatir arinom man hial ani kha amai ro chu Italian Siriano moi an han choi ta ka chuan De Laurentiis point athutluk na aso son ta ni in alanga Antonio Conte roi zui zel tur hian thutluk na an siam zui ta anne Manchester City lam point thuthar an neya ni zana makhan an forward thar tura tan rian circuit chu senglo an tum thu Fabrizio Romano chun atar langa City lam hian jersey number som po pek an tum thu tarlan anne Ren Circuit han season liamta azorwal khan a khelna Lyon team a chho san tur thu alo soi chiang to wa season a top rolin a thana hun te po an nei to bok khoi nge apan don ti hi inrin siak chho mek chu ania City lam hi an khan ta hle ni in alang bok City lam hian Ren Circuit mai ba ka Morgan Gibbs White mai ba ka Florian Wirtz te po senglo tumin tran an la ve mek bok hetiang kara hin Liverpool lam point an forward Cody Gakpo chu chuatir an tum lo thu an soi chiang ta Daily Mirror lamin atar lan dana Cody Gakpo hi Bayern Munich lam chan senglo an tum thu le aman atan po pau million somsari panga an the chua thu tarlan ania ma se ni zan lama khan Mirror lam hian an ron tarlan dana Liverpool lam hian an hnol tak thu puan ania Cody Gakpo chu zorlai ani lo thu Bayern Munich ne na hian an hril zui ngal ni in alang bok Liverpool lam hen Cody Gakpo hi an chhor chun zom zel don ti a chiang ta Telefootball lamin atarlan dana Benjamin Sesko po Arsenal lama a chiang chhotran ta zel ni in alanga Arsenal lamin Benjamin Sesko mana pau million som ko pani point panga the chu an tum chu RB Leipzig lam hen an pom thur thu tarlan alo ni towa kumsom ni pakhata upa hi RB Leipzig lama chu sanin Arsenal lama kan mu arinom ta Arsenal lam hian striker thar singlo an tum thu te po an lo sei chiang towa Benjamin Sesko hi kan mu mai te po arinom chho tran ta hle Manchester United forward Marcus Rashford point thu thar aron nei vele ta Rashford hi English News 10 an tarlan dana Barcelona team chu azom mai theini in tarlan anni Barcelona lam hian Luis Diaz chu senglo tumin tran anlak thu tarlan aloni towa amai ro chu Luis Diaz lam a hian in Marcus Rashford lam hi hoi antum tha ni in alang bok United lam hian Marcus Rashford pai chotir an phal thu an lo soi towa pau million somli vela leingam anom chun chotir mai an poi tilo anne tun din huna Marcus Rashford point Barcelona azom don chuan ahlo ti niam te po apoi tilo ni in alang towa Marcus Rashford hi Barcelona lama kan mu thut arinom chho tran ta hle Real Madrid lam point thuthar an nei vele ta nisa lama khanin Liverpool chu makhalin Florian Wirtz chu senglo antum thu tarlan anni AS lamin atarlan dana tun naya khan Florian Wirtz in English Premier League pan adu thu le Liverpool team chu pan mai apoi ti lo thu alo soi zau towa Liverpool lam point amana Euro makta doi zavel chu an the chu thuan lo soi to ani kha amai ro chu Xabi Alonso hian aman thiam sa Wirtz he Real Madrid a senglo atum thu tarlan ani vele tatlat maya Real Madrid club ho tu te lampo anor tran to ni in alang bok Liverpool hian tran laviu ma se Xabi Alonso an anaw Florian Wirtz he athlem lung oile mai thei arinom ni in tarlan ani bok Florian Wirtz a transfer chungchang hi angai nom chawin arin oma Liverpool hi Real Madrid hian an hijack thut mai te po arinom Real Betis tana season liamta lo na khel Anthony point thuthar aron nei vele ta CBS Sport lamin ankom na Anthony chon kammalam hun tur hi ka soi chiang theilawa Real Betis tana inlan chun zom zel hi ka du dan chu anni amai ro chu football a hian kan du ang diakin thil athleng bik lova chu kan pom thiam angai chang te po a thin anni tun din mun han thlir ta ula Real Betis tana ka kheldan in mutlangin karinga ka che chelem lavin ka hria United team a leta ila mun ka changengem ti hi ka soi theilawa amai ro chu ka malam hun hi chu tlap ho tu te thu anni soi thei ka nei lawa Betis tan ka khele don ani point kalom em anga tlap dang ka zom don ani point poitina ka nei lo tin asoi season liamta Galatasaray tana lona khel che tha mai Turkish League a best player a thlan Osimhen point thuthar aron neya Saudi Pro League atangin Al Hilal chuan senglo antum thu tarlan ania FIFA Club World Cup khel mai turatan an team tana mitangkai ni turin andu hle
Victor Osimhen hi Al Hilal lam hian Euro makta doiza somni vel hlo turin an thlem ni in alanga Club World Cup a che that phei bonus pek po antum ni in alang bok Victor Osimhen hian an thlem na hi a hnol phalangem ti zona lian tak ani ya abo rok te po hi angai nomin arinom Osimhen hi Premier League atang point som tu anei sho hle ni in alang bok Juventus lam point thuthar an ron nei vele ta Endrick Real Madrid atanga sengnu antum thu tarlan anni Zabi Alonso point Endrick hi amatsopa atel lutuk lo thu asoi to ni in alanga Brazil club Palmeiras atanga Real Madrid zomta hian atifu lo chho angreng khop mai season niamta Ancelotti hnuaia khelna hmun achang tam lova Alonso hnuaia pheichon khelna hmun achang tam lutuk toin arinom lo bok hemi wang hen club thar azom tur azonangai do niin alanga Juventus lama akal mai rin na tepo alian chho tran ta le Arsenal lampoint Julian Alvarez su anmel tai chun zom chho zela season liamta Atletico Madrid ta na game songa palia khela tang go somni pakwa zet khung thei Julian Alvarez sen du tu anei sho khop maya tun din hmona Arsenal mai ba ka club lian dang te point an hel to ni hin alang bok Marsalamin atarlan dana Atletico Madrid po hian Julian Alvarez thak tu tur hi anmel chhotran to ni hin alanga hemi wangin achuarin na alian ta hle Alvarez si Premier League lama kan mu le thut arin oma Arsenal lama kan mu ni point thilmak ani lo turangai anni hetiang kara hen Manchester United lam point Barcelona train Fermin Lopez chu anseng lut thei mai thei ni hin alanga nichina kan lo tarlan to Marcus Rashford nen khan in thleng dan kong an ngai tu ni tarlan anni Fermin Lopez season liamta Barcelona La Liga no moi an choi theina na thangkai tak ani ya ben chatanga ron lutin goal akhung thei ani kha hemi wang hen United lam hian an mel tai hle ni hin alanga senglu dan kong hi an ngai to chhotran ta ani ahma point United hen senglu an lo tum to wa anin dor nai ro akal tluang lo hle tuna ero Barca lam hian Marcus Rashford senglu an du thu an lo soi to bok nen anin thleng kwal thei mai rin na alian ta hle Manchester United forward Amad Diallo point thuthar aron neya Alejandro Garnacho chungchang angai dan aron soi Amad Diallo chon ani hi player thatak ani ya tun hnaya achuak turanga an soi hian min pharakhai hle ya ani hi United player om to zinga athaber te zinga mi diin ka hria hanen wangwang ta ula team kan that theina turatan ani hi atholok ber pol ani ya atangkai bok amai ro chu coach te hian du thlan tur le du dan big an nei ve thina chumi kongai ro chan soi tur ka nei lo anni kan boina hi thil normal tak nia ke chuan kanga ya Garnacho hi achuak ani chon mak ka ti hle anga amai ro chu atel lo point in siam rem dan kan zong mai aniang chu chuti rol chon ani hi player thatak ani ya he tlap hian engtika po a hre chhun zom ze lang ti in a soi zui bok Frank Lebov point thuthar aron neya Chelsea team tana lo in lan to hian Enzo Maresca chu aron fak hle Frank Lebov chon ani hi mitam takin a thatok lo tin an soi thina amai ro chu trophy mangin a thatok zia aron lan tirta anni Europa League final a an machon team kha an tha a soisen la tur po anom lo anni chuti ro chon mitam takin alaka hian rin na an ngat ngam lo thina a chuak do ni te point an lo soi man hial to ani kha chuti ro chon tun din hmona tun hnai chawa Chelsea team han enta ula ani hi a thatok anni Premier League ka UEFA Champions League khel phak turin a team a hruai thlenga trophy no point po a choi pui thei anni chuwang chon ani hi soisen na tur aum lova Chelsea coach tun hnai chawa chon a thaber te zingami ani e tin asoi Jose Mourinho point UEFA Champions League final champion tura arin an zona chu aron changa Mourinho chuan coach panhi te hi an thahle Inter Milan en Colmek tu Inzaghi hi a tha ma tun hnai coach kan mu zinga chon a thaber te zingami kan ti theyang chuti rualin ahmat chontur Luis Enrique hi han en vele ta ila ani hi chu man tangkhan a thatowa tactician ro puile team tana thataka inlan tir thei tura mimal tinte kai hruai thei ani ya chu Paris Saint-Germain a en kol dana po hen kan muthiam tlang ome chu wangchan final b ka chuan Inzaghi hian Luis Enrique hi angam karing lova Paris Saint-Germain hian champion no moi an choi karing tin Jose Mourinho chuan asoi
Liverpool am point transfer kong ka lo in hong tur chu man that an tum hle ni hin alanga team tokin atar lan dana Liverpool hian tun naya an senglu turanga an soite ba ka player pahni tanga pathum vel chu senglu an na tum ni atar lan anni hemi chungchang hen Liverpool club ho tu te lampo anin hong to hle ni hin alanga mithar thatak engemaw zat chu Liverpool lam hian Arne Slot hnuaiah hian an senglu le mai arinom ta team tok lam vekin atar lan dana nichina kan lo tar lan tak Alejandro Garnacho po Leverkusen kan hmu theina chance asang ta ni hin alanga ama lo cher hriam chho to tu Erik ten Hag chon ani hi senglu a hrelo ni tar lan anni team tok lam vekhen atar lan dana Alejandro Garnacho hi Napoli nen te po seizom an lo ni towa amai ro chu Erik ten Hag lukola hian a senglu mai arinom to jok ni hin antar lang bok Alejandro Garnacho transfer hi angai nom chhovia vin arinom Mizo tena football player kan nei thatber te zinga mi ti thei India team matana trunga zet lo in lan to Dinthar FC Mizoram Premier League masabera champion puya best player a thlan thei laldan moi ralte point ni zan lama khan Mizoram Premier League a inpet kai tharta Dinthar FC a mai team chu azom le tak thu puan ania Mizoram Premier League season som pani na lo turatan laldan moi ralte hi Dinthar FC tan ain lan le don ta ani kan tar lan tak angin laldan moi a Sialhawk Express te kan hriat lar hi Mizoram Premier League masabera khan ache thakop maya best player a thlan ani thei pialama Dinthar FC hi champion no moi a choi puya history ro pui tak Dinthar FC tan hian a hnut sia ani hemi no hen Aizawl FC tan te East Bengal tan te a khel kwal hrepa Central YMA football tournament khel me ka po a team hi quarter final a hruai thlenga game tin goal ala khung thei ani kumlama upadeu to ma se laldan moi hi Mizoram Premier League a Dinthar FC lama kan hmu zui le don ta ani Real Madrid tantu telam poin Cristiano Ronaldo chu an lo la du hle ni turangai ani FIFA Club World Cup khel mai turatana training an nei na Real Madrid tantu te chon banner antar langa Florentino Perez chu Ronaldo senglu tura an du thu antar lang na sa hle hemi chungchang hen Florentino Perez hi zo na zo ania cha nai ro apeduri lo thung ani tu din huna Cristiano Ronaldo hi free transfer in senglu thei ani meka Al Nassr ne thu takin soizom ero ani le mek ani FIFA Club World Cup khel chung turatan hian ero club dang azom thein arin oma Real Madrid lama point kan hmu thut te po arinom Liverpool coach season liam ta Premier League no moi choi tu Arne Slot point choi moi na thar adon bel zel maya ni zana ma khan Slot hi Premier League season man liam ta ka manager thaber tan thlan anni heti hian Liverpool am hian choi moi na andong na sakhop maya best young player best player le best manager te andong thei vek anni best coach sa hian Arne Slot thlan ania best player a Mohamed Salah chu thlan ni hin best young player a Ryan Gravenberch chu thlan ani bok season liam ta Premier League a chon adni hi chu antal ngap ve em bok ani Italian Serie A club AC Milan lampoi ni jang khan thu thar an ron nei vele ta Rafael Leo chu shral phal ani lo thu an ron tar lang Rafael Leo hi tu hnaya achuak don nin thom aleng na sakhop maya ama du tu po an thranem hle ani kha Premier League atangte La Liga lam atangte som tu anei nuala amai ro chu AC Milan hian an forward thazet mai Portuguese forward hi shral phal ani lo thu an ron tar lang zui ta ani Jose Mourinho point to thar aron neya media ten ankumna Inter Milan treble champion anni talo angai dan an zo na chu aron chang Jose Mourinho chuan kathil ti thayang hi ti har satak ani ya ke Jose chawlo hi chon an ti theilo anni chu thak danglam thei ani lova ti danglam thei po anum karing lo bok chuti rolling season liamta Inter Milan kha an che tha emma no moi choi phui khopin an tal tha bok amai ro chu kanu ma thatak nu chia hi ron khum a har toin kai chuan karinga ti theipo anum le to lawang tin Mourinho chuan asoi Mourinho tu soi hi kan pomzong ani hlomem le Massimiliano Allegri point to thar aron nei le ta Fabrizio Romano an atar lan dana alo en kol to thin Juventus team melma AC Milan chu apan tur thu tarlan anne Massimiliano Allegri hi kan hriat lanang Juventus team hlotling takalo kai hroi to tu kha ania a that tok je chu kan hretlang theu ome
amai ro chu kumliam ta mai khan Juventasian an chua zalena hemi no atlap en kol le masak ber tur chu Juventus team melma AC Milan hi ani zuita anni season tharno tur Italian Serie A hi angai nom viau te poin arinom Real Madrid lampoin thuthar anron nei vele ta niza lama khan an forward Rodrigo chu alei du tu te chon euro makta doiza an se na ngai tur thu an soi Rodrigo hi tu hnaya Ancelotti nen aninkar athalo khop maya amai ro chu Ancelotti an hetlap hi achu san towa Xabi Alonso an team tan inlan adu chuan hun trapek ain huam thu asoi amai ro chu Rodrigo hian chu apoi ti talo jok ni hin alanga Real Madrid lam hian aman za ta tana an chiar po an ron soita anni tun din huna Rodrigo hi Arsenal le Chelsea ten singlu an du thu an lo soi towa a transfer Thu Leng hi angai nom chhotran don a angta Bruno Fernandes po United team chu san thu thei din huna ading chhota zela nizana makhan Bruno Fernandes si Saudi Pro League club Al Hilal lam chuan kumthum chunga pau million zanni hlo turin an thlem ta hem maya aman zat tan United nena po pau million za chu pek anin huam thu an soi Bruno Fernandes si tun hnai maya khan Al Hilal lam hian hun tha pek anin huam thu le an team zom adu chan hlo thanem tak pek an du thu an lo soi towa anin rem thai mai arinom ni hin alang bok Bruno Fernandes a agent Miguel Pinho po Saudi Pro League lama hian akal to ni hin alanga Riyadh hian ani hi mu ani to ni hin alang bok Bruno Fernandes po hin Saudi Pro League pan hi a hrelo ni hin alang chhota Saudi Pro League lama Bruno hi kan hu mai arinom chho tran ta United tran tu te khanin captain Bruno Fernandes si chuak ta se in ui hlomem le Liverpool forward Luis Diaz po Saudi Pro League lama kan hu thut mai thai ni in alang ta nizana wa han Telegraph lamin atarlan dana Luis Diaz si an nasar lam chon senglo an tum thu tarlan ani ya hlo thanem tak pek anin huam thu an soi Luis Diaz si Liverpool lam point shal an phal turangai ani towa Saudi Pro League lama hin kan hu thut ani point hil mak ani lo turangai ani Manchester United lampoint an midfielder poi Kobe Maino chu shal an poi ti talo niin alanga Ruben Amorim noya an cher chhuata hi an thral chuak zungzung don a ang ta hle Alejandro Garnacho po United lam hian shal an poi ti lo thu an lo soi towa tun din huna an midfielder club lian te poina singlo tuma an helmek mabak eng tak nei tura ngai Kobe Maino po hi shal an poi ti lo thu an soita United lam hian chu ti rolling kom som neu pa Kobe Maino hi aman atan pau million som sari an chiar thunga hetiang zata leingam te hi chuan an senglo thei tur thu an soi Kobe Maino hi tun din hmunna Chelsea lamin an la hel reng ni hin alanga Leverkusen na Erik ten Hag point senglo a hrelo ni tarlan ani to bok Kobe Maino transfer tungchang po hi angai nom chho via win arin hom Arsenal lamin thulo mam lo hriat tur an nei ta thunga TBR football lamin atarlan dana an forward ethan waneri chu contract an zepui thailo mai thaini hin alanga boina chete aum nia tarlan anni TBR football lamin atarlan dana waneri hian tun din huna Chelsea Liverpool le City tangin somna thatak amuwa Arsenal lam hian in Chelsea an du chuan contract muizok an si mu angai do ni in antarlang waneri hi season liam ta han ache tha khop maya du tu po anga zui hle nge Arsenal lam hian chorzui zel an du chuan hlo thazok nen an thlem nge angai arinom ole hatichin hatun rumatan chon ni tamai se clear tu te ha channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka soi tak meu ani like share le subscribe lo man tan min han lak pui le ta ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le zel don ne